Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamu khamsata ahyamin idani ay somu yaumi aidil fitri wa aidil adha wa ayyamut tasyriqi wa hiya salasatil lati ba'da yaumin nahri wa yukrahu tahriman somu yaumis syaqi bila sababi yang yaktawi saumahu wa asyaral musannifu li ba'dhi suwari hadza sababi bi qawlihi illa an yuwafiqa adatan lahu fi tatawu'ihi kaman adatuhu siyamu yaumi wa waftaru yaumi fawafaqa saumuhu yaumi syaqi walahu siyami yaumi syaqi aizan an qada'i wa nadarin wa yaumi syaqi huwa yaumu salasaina min sa'bana iza lam yura hilalu lailataha ma'as sawi wa tahaddasan nasu bi ru'yatihi walam yu'lam adlu ra'ahu aw syahida bi ru'yatihi sibyanon aw abidun aw fasaqatu. Dan diharamkan oleh puasa akan 5 segala hari. Yang pertama 2 hari raya, artinya puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik, dan bermula dianya hari tasyrik itu 3 yang sesudah hari nahri, dan dimakruhkan akan sebagai makruh tahrim akan puasa hari syok bila tanpa sebab yang dikehendaki akan puasanya seorang. Telah diisyarah oleh Tengku Musannaf bagi sebagian segala surah ini sebab dengannya Tengku Musannaf, terkecuali bahwa sepakat pada adat baginya puasa pada tatawaknya seseorang, seperti siman yang mengadat akan nyaman oleh puasa pada 1 hari dan berbuka pada 1 hari, maka sepakat oleh puasanya akan hari syok. Sabit baginya seseorang itu puasa hari syok pula untuk qaza dan untuk nazar, dan puasa syok dan hari syok. Dan bermula dianya hari syok itu hari yang ke-30 daripada hari Sya'ban, apabila melihat akannya seseorang akan anak bulan pada malamnya 30 beserta cerah langit, dan berbincang oleh manusia dengan melihatnya hilal, dan tidak diketahui akan adil yang melihatnya hilal atau bersaksi dengan melihatnya hilal oleh anak kecil atau oleh hamba atau oleh orang fasik. Tadi tengkunya kepegah tentang uro yang harum bakta puasa. Uro yang harum bakta puasa hanya 5 uro tengku. Yang pun 2 hari raya. Artiji uro raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berarti uro raya Idul Fitri suro dan uro raya Idul Adha suro. Dan uro tasyrik. Uro tasyrik kan 5 uro tengku. Jadi sanya uro raya Idul Fitri suro, uro raya Idul Adha siuro ditambah uro tasyrik uro, jadi kali 5 uro tengku. Pajan uro tasyriknya tengku, uro tasyriknya sesudah uro nahri atau sesudah siuro uro raya Idul Adha
atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Jadi urut tasriknya dari tanggal 11, 12 dan 11 Zulhijjah. Dan dimakruhkan akan puasa syok. Jadi makruh tahrim atau makruh yang hampir mendekati dengan haram. Dengan tanpa sebab yang dikehendaki akan puasa. Ini mesti di puasa syok sebabnya dimasuk dengan makruh. Lagi kalau dipegah oleh Tengku Musannaf, bagi sebagiannya surah ini sebab oleh kata Tengku Musannaf, kecuali bahawa sepakat pada adat bagi puasa. Ini mesti sepakat puasa adat sirora ura pada tatawaknya seorang atau amalan sunnah, seperti siman yang mengadat akan nyaman oleh puasa pada satu hari dan berbuka pada satu hari. Mesti juga puasa Nabi Daud, lagi puasa siura puasa dan siura gebuka. Dan siura gebuka. Dan mesti siura puasa dan siura gebuka. Yang sah yang ku sebab ji puasa na sebab. Dan sahlong ke puasa yang mesti ji mengkaza atau untuk dinazar, yang mesti ji mengkaza puasa yang tinggal untuk ba'urah sya'an yang sah dan untuk dinazar yang sah syin. Tiba yang bermaksud dengan hari syok, urah sya'an adalah urah yang terlepas daripada bulan Syaban. Urah yang terlepas daripada bulan Syaban. Apabila hanadu anak bulan dan langit mantong terang dan gepegah-pegah oleh urang-urang bahawa hilal kada. Tapi yang pegah urang yang hana jelas dan hana saksi. Ini yang dimaksud dengan urah syok. Tapi na saksi ji anak umid atau hamba atau urang fasik. Yang hana sah sebab yang bersaksi ji orang yang hana diterima syahadah atau orang yang hana diterima akan persaksian. Ya. Ini ada temang dalam pertanyaan taraf apa? Ujung kalian mbak wayah rumunya per kalimat. Imdara eko. Pemudare. Madidi per. Harama. Menye dalam ilmiah taraf. Sabab apa hanat terjauhi daripada bina. Ya. Na bina roh mate-mate. Nyan per bina. Ma'ruf. Kan bina ma'ruf. Pekeh bina ladim ataupun muta'adi. Muta'adi. Nya muta'adi mah. Muta'adi sebab na paing maf'ul. Pak maf'ul. Akan 5. Kiban yang keun muta'adi ni. Muta'adi na paing ngan PA, na paing maf'ul. Pengertian ni, definisi ni kiban yang keun muta'adi. Bab kita mata mina bab yang pertama barang yang melampaui perbuatan si fa'il akan si maf'ul. Tiba? Barang yang melampaui perbuatan si fa'il akan si maf'ul. Barang yang melampaui perbuatan si fa'il akan maf'ul. Menyelabim? Melazim jatuh pada dirinya sendiri. Barang yang hanya melampaui pada si maf'ul tapi jatuh pada dirinya sendiri. Okey.
Wujud tasrih 3 harama tasrih fi'il mudhari rama harrama Yang yahrumu di ta'rif fi'il mudhari dengan harama Ibu tasrif. tasrih gila Kejula, aduh, kejula. Harama. Yang tasrif itu yang harama yahrumu harman ya. Itu yang harama yahrumu harama harama haramu. tasrih fi'il mudhari Kemana ya dua? Oh, benar. Harama ya harumu. Ya harumu. udah kan fi'il mudhari ente tasrih fi'il mudhari ente tasrih fi'il madi yahrumuhun Yahrumu yahrumani yahrumuna. hmm. Yahrumu yahrumani yahrumuna tahrumu tahrumani tahrumu. Yahrumu yahrumani yahrumuna tahrumu tahrumani ya. Ya. Pak ya? Iya. Oke, balik. Yahrumu yahrumani yahrumuna tahrumu tahrumani yahrumna. Hmm? Ya. Di banjir yang gua. Mentereka aja. Mentereka. Nah, satu jam Siregar. Bakaji. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.